telawayata. Insya Allah mamoni akun hey. Insya Allah yaprin hanyau tret hanyau skum si ayah. Nanti kepada kepala kita hamlah Allah. Kade, oh nanti iyo keren ngetin besniu. Naning pajuri, ubado prestur, lari kom ampri nijo, hata sautrik ubnaju, usnyu jami usami. Namar bangat pikna kami kelok kami jami, kandai kasimpa asim sok. Jombi. Kata kami kekurangan jom ngaku National Vice President jom ke parti. Tan kawai kalong lada PI lele begin jom. Kabamut ngang ane tu ya pi. Madhab lu usnyu baru prestur lele. Kami Syathe Sharif Boy. Kade ke National Highway. Madu balik kata. Le ubadu baru badeng. Nemta jodoh. Namentai kongdu badi kongdeng. Ngani tuh epilog dengan nama ada balak bayai. Naduk ikut naduk kapne kalau ini bahaya kepada mereka. Ilok dengan hakawi kami inflation muslim. Kau kadu prestur. Ngan ayu kan kepaya pi. Bila lelut naduk ian kur ke jonga. Bila alut yang ada kerja ikut ikti jonga. Kae dengan ayat ini, mampu kami ayat natan berdoa jampi. Draw de korbur darbula melelei. Rega oipi kanong rem jom ke parti NPP kalong ban Syatri Hok. Bat kanong rem jongi kalong ha utei unong bu nong tau om donu bahok. Om donu weru om kaktin. Kan mau bahaya kata. Ngiyeng hakane kalempung. Bikin mau bah ublay ula jubab yami ar hajar ar polai naga kat kedai sit mentagi don ar polpra. Atau kata kamdei mau kamon blay. Kata kadai kamon blay. Ko ki parti baik kiwei ki balen mau ya ka parti NPP kam lelei ublay un maaf ya pi tang balada pidon kam ngidon hasenda jongpi ya kijing don kam jongpi ki baman kasni rega keren ngau ki pi kani ya ka jing sisa haba pila ejat benleu kata ko kini ki South Teliki constituency ko kini ki Saumut KMLA ya tho ya kino mau keruat kae kapapile ki kamba hala ijongi constituency jopi kae bapilale kabangating kalong bagi pajba ki kun jongpi hala ki jong constituency yo kirai ho kiba pli tamban bamjab harum yo pipat pilik pala keleng saudong joki lai paureu teliki konsensi namar ong uparen kemawa charity bikin satu kajing sedang joki aka bro de na yeng suaken de konsensi suaken